Haj svima, imam jedan haul. Krenimo. I to sa DM-om. Znači, pitala sam vas u prošlom videu za preporuku za puder i setting spray. I još sam gledala malo preporuke sa TikToka i najviše sam vidjela za ovo dvoje. Oboje od L'Oreala, znači uzela sam ovaj True Match puder. Košta je onako 13 eura i mislim da je ovo dobar shade, nadam se. To ćemo koristiti moja sestra i ja jer zapravo meni to treba samo za natjecanja. A druga stvar je ovaj setting spray također samo za natjecanja. Nisam htjela previše komplicirati, za ovo stvarno jako puno sam čula preporuka. Ovo vam je basically lak za kosu, ali koji koristite za lice. Da, i već sam ga isprobala od drugih ljudi sa natjecanja. Doslovno svi imaju ovaj. Ali eto, dosta je zapravo i veliki, stvarno mi treba da ne trebam stalno koristiti od drugih. I koštao je 10 eura, tako da idemo dalje. I zadnji proizvod iz DM-a je ova krema za sunčanje od brenda Beauty of Joseon. Valjda se tako izgovara, ali ovo je onako korejski brend. Idemo otvoriti. Evo ovako izgleda, ovo je od 50 ml, koštalo je onako 16 eura. Tako da stvarno imam high expectations, moram priznat. Idem i odmah i otvorit. Sviđa mi se što je stvarno jako lagana, onako ko krema samo. Jako se lagano razmazalo, ali javit ću vam utiske. Sada pređemo na ove knjige. Ovo nisam kupila, tako da girl math, zaradila sam onako 30 eura koliko bi ovo doslovno koštalo. Šala na stranu. Uglavnom ovo sam posudila se u knjižnici. Prva knjiga, oh my god koliko se ja veselim ovom, ja ovo nigdje nisam uspjela naći. Možda znate po engleskom nazivu The Things We Leave Unfinished, no ovo je na hrvatskom. Uz to, ova knjiga bi trebala biti onako dosta tužna, tako da sretno mi bilo. Ali imam jako velika očekivanja. Zatim, ovo tu sam već krenula čitati dok sam bila u knjižnici, pročitala sam negdje već 40 stranica i onak fora mi je, onak, da. Kako bolje misliti, za one koji beskonačno analiziraju, to sam basically ja. Evo, došla sam do 40. stranice. A ne znam, nije mi baš nešto najbolja, ali onak, tak, tek toliko čitam. Brzo se čita i zabavno mi je. I za kraj imamo povratak Rachel Price. Thriller od Holly Jackson, ona mi je najdraža spisateljica za trilere. Već sam pročitala 5 njenih knjiga, tako da znam da će mi se ovo svidjeti. Također je na hrvatskom, ali imam isto visoka očekivanja jer ljudi jako hvale ovu knjigu. I za kraj imamo ove dvije najbolje kemijske jer mi stalno trebaju. Ja u jednu potrošim onako u tjedan dana, tako da sam ih već kupila vjerojatno onak 30 ove godine. Uglavnom da, to je to. Love you all, bye!